nagawid ising bakit napan ka lang gimatang. Ay kuhala kay. Awan day to eh. Okay aklaang. Iti kasta lang ang madlawa saan ka nga okay. Ay, awan ti maaramidak. Gaputapod no mo ti ibagbaga dagiti kaaruba tayo. Anya manen ayatin sawang da bakit? Ti kamalik iti napalabas at awan lakay. Ay nawaw, makatawanan tinapalabas? Nga misubli da pa lang dahi nga isyo. Ay nawaw. Jack ida mababalaw. Gaputa amok matabasol ko ti amin lakay. Asino man ang tinang isawang iti dakas kan kaaya bakit? Di bali latan lakay. Tinapatag kat napakawan na kon. Maanusan latan tasyak mat tinagkamali. Saan amaliklikan? Adalat ta maibaga iti tattao. Salinaw tinagkapwam lure anak ko. Ay, tang, di man ayan tigayim ko, di ta kabangibang nga barangay. Ay nawaw, di mo ibaga si kamanan tinangidano ni ti chismis ijay. Wana tatang, asino kumangay ti daduma? Sana nasaya at tikasta, anak ko. Pudno mo ti iwarwaras ko adamag tatang. Amuyaw ni ising akalugaran tayaw, san ka day? Apay ni isay. Insi na siguro ti kabit na. Iso nagawid manon kinilakay na. Saan aya, amapalin na nakaamiris jay tao, iso nagawid anak ko. Nakaamiris nga. Ti kunayo kit de, insi na ti kabit na. Iso nagawid manon di tabalayda. Ay, piman mo't nga iseng. Amo manak ko. Saan nasayaat akat katawaan ti kamalitipada at tao? Isungarod mo tiragragsak ko day tatada. Manang Nora. Bantayam ni Lori. Ay nawaw, apay ni Lori manang? Iso ti number 1 amang imarmaritis ka ni bakit mo. Anya? Dahita tipod no. Nagkamali lang arudan di tao. Ibabain na kit di nakarkaro. Pakaragsakan na siguro no i-down na tipada na tao. No kasta, isugayam tidakdakamatan ni ising idi na minsan. Ay, amo pa iti day dya babae. Day talaang mangibabain itipada na tao ti paglaingan na. No agsasao ko namla no asino a perpekto. Marana aklang talaga amakang kanyak daya tao. Bagbaga akmet no kasta nga umay dito'y balay. Gamay na, awan denggen na ading ko. Ay nawaw, nasapa ka met Mari Lore. Sa dino ti papanam. Ay, ijay man sentro, Marinora. Anya kay ti aramidem ijay mare. Ay, mapanak man makiistorya kadagiti kukumarik dita. Ada ngamin tinapataga pagsasaritaan mi itakay. Di mo ibaga ani ising manen akalugaran tayo ti topic yo. Ay, naalalam Marinora. Isu talaga. Ay, babae ka. Ngam edad down mo matipadam a babae mare. Anya a klase ti kapanunutan dayta. Nagbabawi lang arudan di tao. Ay na mare. Apay ngamin ayang affected ka kat saan mo't asika ni ising. Saan mo't lang kabagyan. Ay narigat ti kasta mare. Inton kwan, si kanto mo't ti maisyo. Si kanto mo't ti pagpiesta ang dagiti chismusa. Ay, saan to ang mapasamak day tamaray. Gaputa saan akas iti dayjay nga ising. Sos, nakarkaro kapaikit din ngam ti asawa ni ising. Di ka matan sumarda nga mang padpadakas iti tao. Si kamat gayam manang Nora. Agtugaw ka manang. Agyaman ak ising. Adda ka di masapol mo manang. Awan matkit di. Umay ka lang kumustaan. Italaang manan amakita ka. Kalpasan ti makatawan. Naimbag ka pa'y manang. Nasaya at kalatakan niya. Si kakit dimot. Sa anak mo takas kadagiti kaaruba tayo apag piyestaan da ti isyo ti pada da tao.
Imbis nga ikararagan da, saan tayo maaritis da paikit de? Ay, uwan nga rod manang. Awanan maaramidak, kaputa basol ko matpiman. Nailaw anak ngamin. Uray pa'y basol mo. Saan lataan na saya, tikas dyan nga aramidan da? No nagkamali ti maisa a tao, saan ko maakat katawaan, wano pagang angawan? May kararagan kit di ko ma, tapno malawlawagan, ti kapanunutan na. Agyaman ak una iti dayta na ibaga manang Nora. Aramidak mat amin akabaalak, tapno makabawi ak iti asawak. Ay uwan, kasta ti kasayaatan nga aramidam ading ko. Panagnagam ka nila kay mo apudno ti panagbalbaliw mo. Di mo latalikas kaso dagiti maritis. At danto aldaw dagita kunak lang arudan. Agkapi-kapay lakay. Agyaman ak ising bakay. Uwan gayam. Imay ni manang Nora itay. Ay nawaw, anya ti may na imbaga. Nakis-istorya mat lang kanyak lakay. Nasayaat nga rod no kasta bakay. Bilibak una iti dayja amanang Nora lakay. Apay mo, Ngamin, uray no nagkamali ak ide, nasaya at latamot ti panakisarita na kanyak. kasjaya talaga ni Manang Nora bakay. Sipud pa ide. Nakunana pa'y ano sa anak abisi, mapanaklat ta kano iti ayan na. Ay kit mapankapi man Okay lang mo't kanya. Kadagiti amin akaaruba tayo, ni Manang Nora ti kasasayaatan. Awan pulos nang ngagkukin kwa na lakay. Marinora, pudno ka day tinadamag ka. Ay nawaw, anya tinadamag mo Marilore. Napan ka kano matitiayan da ising iti kalman. Ay uwan, pudno tinadamag mo. Ada ka di parikot. Inukas ta. Kaya't mau tigayom akasken kwa na maray. Chip kamut amaray. Kas kala maaw-awanan iti gayam iti kas tangar aramidam. Ulitak manan maray. Nakaamiris ang tao. Naamiris ng dagiti biddot na. Iso ano mabalin laang, sardangan yun mare. Awan ti tao a perpekto. Iso narigat ti agsasao. Tama nga nudumteng to ti aldaw, nga agbalatag kada kayo dagiti dakes nga aramidyo. Ay, day tati saan ko nga ipalubo sa mapasamak, mare. No siyak ti sika, imbis amapan mo imarmaritis di tao, ikararagam kit di Kapod no mo tis istorya ak, mare. Wen ngam naragsak ka kaday mare. Panagkunam kadiket na saya at amapan mo katawaan, wano ibaba inti padam a tao no adda nagkamalyan na. Anya dinadamag kaw, may papankin ka, Lore, anak kaw. Ay nawaw. Anya tinadamag yaw tatang. Puno ka day, pinagkwartaam laeng ti ex mo. Asino mo tinakadamagan niyo ti day tatatang? Isumat kag warwara sa damag iti paradaan itay nagpasintroak. Ay, nabayagan day ta Makitam day ta. Mapan mo imarmarites ni iseng, ngam oray si ka, adamot gayam ilimlimig mo akalukwam. Itatang mo. No sakti si ka, saan ako nga gindadalaos. No ang sasao ka, kunam na sino ka akadalusan. Nadamag mo kanin kagwarwara sa damag, ising bakit? Anya adamag, Martin lakay. Di may papanit aramid ni Lori iti ex na. Pinagkwartaan na kanukay. Aywan, iso tinangag ko apagsasaritaan da iti tersena itay lakay. Agindadalus tumot ngamin nagsasao. Anya nga ita? Nabaktuyukit din. Ang pudno ka di day jay lakay? Wen, ni Muller nga ex na iti sentro amis mo tinangibaga ka na kami. Anya? Kunak tumot, at na ilimlimang na akalukwan na. Ay, kaasimat nga rod ano kasta lakay. Kasi nasaya aton ti kasta na pasamak. Bareng makaami.
amor, tatang. Kasta talaga Ay, kastoy gayam tirik na nanukwa. Ita amumon tirik na ti makatawaan, gapo iti kalukwam. Nagsakit itirik na, tatang. Ano sama? Kasta talaga. Kastamot lang tirik na ni Iseng, hindi napan mo in marmaritais. Nagbalatagkan ka ti dakes nga aramid mo, anak ko. Ay, anya nga tano, mapanag iti ayan da itatatang. Ay nawaw, anya ti aramid mo iti. Anya kumapay ngay, mapanak dumawat iti pamakawan na Masay-saya at manenalo kasta ti aramid mo, anak ko. Si kamad gayam Marilore, anya ti umay mo ibaga? Ay, adda ka din ni Iseng, pare. Napan nakitsinta. Ada ka di masapul mo kinkwana? Ay, addalaan ko makayat ko nga ibagaken kwa na, pare. Anya da jaya? Isukuman ti pangidiritsuhak, pare. No kasta, agsublikan tulangan inton malam, mare. Sige. Agsubli ak tulatan inton malam, pare Martin. Oh, agkapi ka pa, Marilore. Agyaman na, Marinora. Kunaklakit din no kagura nak, Mare. Sapay prang kati panagsaokan ka, di na minsan ngay may ka dito'y balay. Namiris ko nga men, husto ka, Mare. Ay nawaw, sika ka di dayta, Mare? Un, Mare. Naamiris ka asaan gaya man nasaya takat katawaan. Wano, pagang angawan tayo, tinagkamkamalian tipada tayo a tao. Nasaya at matata nakamiris kan, Mare. Narigat nga minti aging dadalos no maminsan. Un nga rod, Mare. Ay na, kastoy gayam, tirik na. Ay wun gayam, nakasaritam ka din ni Iseng. Di mawat ka din, iti pamakawan kan kwa na. Saan pa nga rod, Mare? Ada ka na panan na. Agsubli ak tulaangan iti ayanda intong malam. No kasta nga rod, agin ni storyata pa, no awan pa iti aramida medyo balayo. Tay nasaya at ti pagsaritaan ta Saan atay biyag ti sabali a tao. Tapno saan ta makarma. Pasensya kan kadagiti na isawsawang ko, Iseng. Sapay la kumata, mapakawan na. Nabayagan ang napakawan ka, Lori. Ay nawaw, ay na, agyaman naklaunay no kasta. Saan kumat ngamin nga ugali ti mangimula iti sakit tinakam iti padak a tao? Ikarik, saanan ang maulit ti kasjay. Intun maminsan, saan ko nakatawaan, wano pagang angawan ti biddot ti padak a tao. Ay na po, nagrigat gayam ti makarma. Ay kat agtugaw ka pa'y Agtimplaak iti kapeta, Mare. Ay saanan, nakababain mo't kin kamaray. Alan, agtugaw kakit din, taramanam ti tinapay aginatang ko ije sentro. Agkapita pa, kabayatan ti
Nabartag kayon, Imelda, anak ko. San pa yan na ibus ti arak ngayon inuman may ni Mariweng tatang? Ya, Kaya to sa unday ta. San kami pa yan nabartag? ang mga nusap-sapulan damutan ni Kumarem. Orin nabartag ni Mariweng. Amuna ti pagawidan na tatang. Si kakit di mat expert ti kumarig no may papani ti kakasta banag. Orayawan ti silaw na tatang. Ay, nagalas ti kasta, anak ko. Babae ang mamartag. Anya ko mga iti nagala si Jay tatang. Ninapatag kat san anagapoy ti utang din inuman mi iti kumarag. Nagalas akit kitaan ti babae ang mamartag ko na malang. Asting tupay, tatang. Ay, lawaw. Jak amo kada kayo ngagkumare. Wala aramidan nyo no di uminom iti arak. Malipatan nyo pa yan nagiti rumbang aramidan nyo. Umay kanweng bakat. Dito yan lang gayam ni Mar Imelda tinagturunga. Sino nga minti ng ibagang may naksukunan? John Lakay. Kontrolan nyo kumamot at ipanaginom nyo bakat. Nagalas. Babae kayo. Ngimbuti mo ti arak ti sangsangon nyo. Saan lang nga lalaki ti kabalan na ti agbartag Lakay? Ay nawaw. No kayat mo. Agwan on one tayo dyan balay. No makaawit ta. Tap no makita. No asino tinapig sa Lakay. Ay. Tumakder ka kit dito. Tagawid tan bakat. Jak Mare! Na, sa dinatayan mo, Mare. nagawid din ni Kumarim aweng Imelda, anak ko. Nagawid. Gano kasangsangok lang dito itay tatang. Ay, ulaw mo na itan, anak. Intarayan naksamatan. Naglibas sa nagawid. Nalipatam ka day. Ngayon may sinukon nila kayo na dito'y balay itan. Aya, Ay, nawaw. Ay, ulaw mo na itan, Imelda, anak ko. Iturog mo ba? naimbag pa ni Marwin. At dati mang suksukon kan kuha na dito'y balay. Siya ngay, kano mga tatatang. Kasano kung mga ang magkaasawa ka? Kadata mo arati sang sangwam, Imelda. Ni John nga'y nanang. Ay, nasa paanapan iti garden niyo. Ay nawaw. Saan nga ginana? Di na kaya't dayjay tagtugtugaw laang anak ko. Ay, huwag nga agpaiso. Di kaya't nakat aramidan na kanayon. Mangan kamutaan anak ko. Anyat orasan. Madamdaman to nanang. Sakit pa lang tibagbagik. Kasano ko maasaan asumakit ti bagbagem. Kat day tamot inom tar aramidan nyo iti kumarim. Imbes at tulungam nila kay mo ijay garden nyo ita. Isumat ti liw-liwami nanang. May mayat kit di ajag bartek kami iti kumarik. Ngam ti pagchismisan mi ti biyag ti kaaruba nanang. No may papaan iti panagin inom iti arak. Nalalaing kapayin nga aginom-ngam nila kay mo weng anak ko. Baliktad na talaga. No asino ti babae. Isupay kit day ti masuksukon iti inuman. Si kamat ti lumabas iti paraangan ni Mariweng. Makalawas moten asaan kang imay dito'y balay ay. Busy ak ngamin, mare. Anyamot nga iti pakabisbisyam ijay balay yo, Mare. Nagdalusak, mare. Kan tinulungak nila kay ku iti garden idi kalman. Tapno di namot ibaga nga inumlaang ti araramida. Ayun mat amare. Sa dino nga roden ti papanam. Ay, mapanak makitsenda, mare. No kasta nga rod, gumatang kamutlaangan iti arak, Mariweng.
kwarta nga yung may gatang, Mare. Baka pampailaan ko no adda ti kwartam. Na, siyak mata ka na yun ang tiaggastos iti pulutan kan arak, Mare. Win ata si kamot yadda kwarta na kadataadwa, Mare. Gumatangak iti arak. Ngambayadam to kanyak, Mga lakamot laang itinaimas a pulutan ta. Bayadak tukan ka no adda kwartak, Mare. Ay nawaw, gimatang ka manan iti arak si kaweng. Di mo ibaga nga agbartag kayo manan iti kumarim. Makalawas laang tinapalabas sipod nagbartag kayo. Ita, gimatang ka manan iti arak. San mi nga inumanday ta nga arak ita, Nanang? Day, anyang ay day to'y nakasupaw. Ay nawaw, di mo kutkut yun day ta, Nanang. Pulutan nyo siguro manan Di kay ka di madanagan, Nanang. Binakapak laang day ta. Bayadan to ni Mari Imelda kanyak, Nanang. Nakarkaro ka pa ingam nila kay muno arak ti saritaan. Sayang ti kwarta iti kastang aramiden nyo iti kumaray manakaw. Ay, sana sayang day ta, Nanang. Ta inuman mi matamin. Eref ko pa'y lang to'y pulutan mi, Di yu kaskasayan. Tapno buo mo ti bayadan ni Mari Imelda kanyak, Nanang. Kasayad mo't nakapalingkikan, Weng. Bakit? Wala, tanay. Awanan nagyan ti ref lakay. Anya nga ito yung nakasupot iti nalabaga dito. Ref. Ay, di mo kutkut yan day talakay. Anya dito Ay nawa, karne mo. Ay, wala kay. Para kan Mari Imelda day ta. Di mo ibaga pulutan nyo manay. Sana bali, tabayadan mo't ni Mari Imelda day ta kanyak lakay. Ay na, di kay maumang agbarbartek mo't. Bakit? Ay, kasta talaga lakay. Isumat ti liw-liwaming agkumari. Liw-liwa. Intom kuhan, mapan ka man ng sukunan ijay, numabartek ka. May mayatan day ta abisyo mi iti kumarik lakay. Imbis at ibiyag ti sabali at tao ti bambantayan mi, agbartag kami laungan. Ano niya? Nasapa ka maanagawid, Imelda. O naman noon nakipurdiya ka. Nalpasan atatang. Ayun gayam, umay manin ni Mari Imelda dito'y balay inton madamdama. Nag-text kanyak itay. Anya? Di yun salud-sudun no anya ti aramidan mi, tatang. Automatic daytan no umay ni Mari Weng dito'y balay. Ay nawaw, mamin ano kayo mga uminom iti makabulan. Di yung aminon bilangan, tatang. Sumakit laang ti ulo yun ukwa. Ay, di ang magustuhan, di kas tangar aramidan nyo Anyang arod ti kayat yung aramidan mi iti kumarek, tatang. Ay. Pagchismisan mi ti biyag ti sabali at tao? O, agpili kayo. Agbartek kami, wano agmarites kami. Ne. Kasalag piknik kamot iti kasta alangan bakit? Anya nga iti linaon tabag mo. Mapanak iti ayan ni Mari Imelda inton madamdama lakay. Manay, ay nawaw. Adda ka di parikot? Di kay mauma iti arak. Kumapsut kami no saan kam amakaraman iti arak lakay. Kasanon no maadaan ta iti anak bakit? Kastamon. Italaang lakay. Awan pa'y mat anak ta. Mabalin ko pa'y lang ti aging joy. Nalipata mo ti daduma responsibilidad mo. Kapoy ti kaiinom mo bakit? Aramidag to, inton makaawidak lakay. Di ka di madanagan. Ay nawaw. Kundi na kunsukunan takabaelak ti agawid. Nalawag ka de. Ang mga numasapa kan tumanan nga umay mangsukon kanya. Ay na, nagimasan ti pulutan ta, Mari Weng. Utang mo kanyak day ta, Mari Imelda. Hindi ka kadi madanagan. Bayadak to. Di mo liplipatan, Mare. Weng ka di, Mari. Danag mo na ya. Ala, rugyan ta nga rodan ti uminom, Mare. Ay na, kailiw una yun ti bagik ti arak, Mare.
Wow. Apa lang kasta di panangkit ang kanya kamariweng. Bambantayam sa magtigar ako. Kasanumat nga men, mare. Bus ang matanti pulutan ta. Anya kumaita, mariweng. Pinagbalin mo matan nga inapoy ti pulutan ta, mare. Mano ako tsara lang, tinaraman Anya kumati parikot. Bayadak matkan ka, mare. Kastaro din, mare. No siya ti gumatang. Sanak matakas ta, mare. Anya ngay kumati pagsakitan tinakan mo kat bayadak mat. Saur ka mat, no kasta, mare Imelda. Anya ngay kumati sauri jay. Ano lang nga bote ti arak ti ininom ta. Ngam, inibus mo kit din ti pulutan ta. Ay nawaw. Para pulutan lang apanak. No kastamat lang gayam. Di kailangan umumay dito'y balay. Anya? Gawid kan! Sakbay agawid ak. It mo pa iti bayad ti utang mo kanyak. Itid mo ti bayad ti pinulutan ta. Sa anak apumanaw dito. Aginggad, di mo itid ti bayad mo kanyak. Dagsingir ka pa ilang. Kat Kau. Apay ka no na? Ay, so, sagap-apa ka no daweng ka ni Melda. Anya? Mapan ka iti ayan day tamot lang. Tadi na ka no ida ka bailan nga anawa, nanakaw. Ay na, naturod da nga ginom. Ita agap-apa da. Anya lagi di mo tagita nga kumarin. No, husto tinangag ko. Pulutan kan utang, ti pagap-apaan da. Mala na. Mapanak nga rudin iti ang datataton nyo. Ang mga ano ag kinabil kit dita kita kumare. Apay nga mina, singir ka, singir ha? Apay nga may napagbali ng mga inapoy ti pulutan. Saan mo pa yan nabayadan tinagtulagan ta? Kastakan? Di mo naman nabayadak pa'y day taweng. Anya? Ang awit ka kitin. Alam tara ka na bati. Tagsyat ka may sam. Di ka numumay dito balay. Uso na ta. Di ka lang mabay na tikas na naramidan nyo. Nasa'yo tayo may kapare John. Iawid mong tasawam. Bayadam ti utang mo kanyak. Singiran ka, singiran. Napay ti kunam. Nusan ko akayat? Awanan ti maramidam. Weng. Agsanting kayo! Nakababay na tikas na naramidan. Inumnaw, apalitan! May baga bigat mo, Weng, bakit? Kastamat kan ka lakay. Agtugaw ka man. Tagsarita taan na lapat. Nung may papan iti napasamak idirabe. Ununaan kan lakay. Awan basol ko. Anya nga rin ti iso ni Kumaring Imelda, bakit? Imbagak lang mat adi na pagbalinan nga inapoy ti pulutan mi. Ngam, sakitan nakit de. Apay nga minakasta ti bagbagam. Tamanubuti laang ti arak ana inumme. Ngam naibos na mutan ti pulutan. Sana pa'y abinayadan day jay kanyak lakay. Ti saritaan may katbak apak ti arak ken pulutan may. Bayadan nanto kano. Ngam awan mat ka day. Ay na, nagsaritaan nyo kumaana saya at abakit. Amangan nga minno na nga tumot ti boses mo. Iso asaan kaya nagkinawatan? Ay nalakay, uray na kainumak. Amok ti mapaspasamak. Sa anak pa'y anabartag iti dayjay nga oras. Nakainumak laeng. Isu lang nga rodan ti kanayon nga ilibre. Isu pa'y ti kasta. Pweh! Ay, di ka nagkalintagan bakit? Dahi ta nga arak ken pulutan ti puon ti apa yung agkumare. Iso mabaling ka di? Agkontrol kayo adwa. Tapno maarami jumutla ang dagiti responsibilidad yaw.
Murag kayo nga aginom ken kumarim awing dito balay. Indong kwan agap-apa kayo. Nun sarday nyo kumareta apa naging inom yo. Di maya kuma. Agin sisingpit lang day tawin no da kayo tatang. Ay na, nangig ko ti saritaan nyo idirabi eh. Kit nalawag nga damo basol mo anak ko. Na-pride kayo adwa, iso akasta. Isula ang tinapray tatang. Huwag gayam. Nangig ko nga adda ti bayadam keng kuana. Anya day jay. Ti arak ken pulutan mi idi kalman tatang. Ngem saan ko nabayadan? Ay nawaw. Apay kumaasaan. Di bali tanaki inumot lang day tawing. Naramanan na pa iti pulutan. Ay anak ko, noan niya ngamin tinagtulagan nyo iti kumarem. Agtungpal ka Ay natatang urayan niya pa iti bagbagam dita. Saanin nga agbaliw ti kapanunuta. Ay, pang-aasim Imelda. Agpakumbaba ka mat, agpada kayong adda tinagkurangan na. Di kay agpinatangkang. Nakababain no ta kayo ti pagtistismisan dagiti marites diti lugar tayo. Maumueng anak ko. Simple lang tinagapaan nyo iti kumaray. Saan simple day jay nanang? Di nakit di amo ti makurektar. Ay nawaw, uray si kamot anak ko. No adda ti baga, saan kamot adumdumag? Nga mas grabe pa day jay nga Imelda nanang. Iso akanayon ti ilibrek. Idilaang mat may saal daw nga iso tinaggastos iti arak ken pulutan may. Kas jay pa iti aramiden na. No kastamot lang. Isardeng yaw, ti panagin inom yaw. Ay talaga saan nanang? Tadjakon kayat ti makiinom ken kuana. Period. Ay apo aya, nagsimplian abanag. Di nanto pa'y amo ti agbayad iti utang na. Naglaeng agpabakap kanyak. Ngam di na magayam kabailan abayadan. Nasaysaya at lata no pagsarita ay nyo analapat anak ko. Urnusin nyo no anyaman ti parikot itinagbaitan nyo. Tapno ti simple a parikot, katsanan adumakkel pa'y. Naimbaga bigat mo, Mariweng. Kastamat ken ka, Mari Imelda. Imaya, tabayadak ti utang ko ken ka, Mari. So katak ti imbayad mo iti arak ken pulutan ang nagsaritaan ta. Ay nawa. Agaman aklaunay, Mari Imelda. Pasensya kan, Amare. Bidot ko day jay. Naimas to mga minti pulutan ta nga inlutom. Ay, okay lang, Mare. Uray tsak mat pakawanan nakmat. Amo kadakas ti panagsasaoken ka iti day jarabi eh. Naglalaok nga epekto ti arak ken na nga to a pride, Mare. Wan nga rod, Mare. Naskan samot a kontrolan tan ti panaginom ta. Kastamot lang ang tinakunan ni tatang kanyak, Mare. No aginom ta, tay sakto lang. Kantay saan akanayon, Mare. Tapno maaramid tamat lang ti responsibilidad ta, Mare. Aywan, pudno launay day ta, Mare. Ala, agpakada ak nga rodan, tamakipurdiya ak pay ita. Agananad ka, Mare. Uray syakmat, tulungak mat nila kay ko ija garden. Husto nga minon ti arak, dadaulan na lang ti salunat. Husto ka, Mare. Awan na saya at ngait din ti arak. Malaksid adadaulan na ti salunat, maagdaan tayo pa'y iti saan a pagkikinawatan. Ken, maliwayan pa iti responsibilidad.
mo, Melchor Lakay. Inabangan ni Felix, tinay. Ay nawaw, apay pailaan nga inpahabang mo ngay. Kasanaw no saan nga agsubli adagos. Di awan to ti usaram inton bigat. Isupay ati 150 nga abang na bakit. Si Kaki di mo. When isupay, agam kasanaw no maperday. Isubli na mo ladagos. Kita malakay, kagat-gatang laang day jay akariton. Uwang ka di bakit. Ay, nawaw. Kung naklakit di, ano insubli mo na ito yung kariton, Felix? Saan pa, bakit? Kat nurabiin. Apay ngamin ay apakibiyangam da ita. Isublim ata ang mga nausaran mo't ni Tata Melchor inton bigat. Itad mo mutla ang tiabang na nagsaritaan nyo tapno awan tiriri. Wan, madamdaman to. Apay ang madamdama pa'y laang. Inton kwan. Malipatam tumanan. Ngunin, napana ko. Ibayad di abang na ngay. Ada dito yun. Iton mo abuo. Di mo ibaga alukwam jay lakay. Nalakala ang ti 150 asingir na kan ka. Tata, isubli kong ti kariton mo. Agyaman aklaw na tata ha. Tingay bayad ti abang ang nagsaritaan sa Felix. Mabaling ka di nga inton sumarunulatan nga itag ko tata. Ay nawaw, apay ngay. Adda nga min ti emergency anang usarak iti kwartak tata. Sige. Awam maramidak maumpay ti kwartam. Ay na, agyaman aklaw na tata ha. Di ka madanagan ka di. Taitid ko ti nagsaritaan ta nga abang. Ay, apay akasto'y tinagbanagan ti kariton mo, Melchor Lakay. Apay ka di sinay bakit? Kitaam ti pilid na anay, Ha? na perdi matan. Na, huwag agpaisaw. Sigurado ani Felix ti nakadadaal iti dayta. Ay. Sinobraan na siguro ti ingkargana. Si Kamat, apay adi mo kinita idi insublina. Rabi nga may nga insubli na bakit? Nagsip nga ito makita iti. Ay nawaw, aggastos ka manan. Saan na pa'y abinayadan kini ati 150 nga abang? Dinadail na pa'y tikaritong ko. Anya ti kunam lakay? Saan pa'y abinayadan ni Felix ti abang na? Ay, kuha bakit? Ti kunam kanyak idirabi katintadnan. Pasensya kang bakit nagulbura mo tayo. Amo ngamin nga agong kanu maamwam asaan ko pa'y anasingin. At nakano ngamin ti emergency anang usaran na iti kwartana. Anya kalakit di mo't den lakay. Agulbod ka pa yan kanyak. Ada ka di ti asawam, nena. Saan pa'y anak kaawid ni Felix na natinay? Napanakikumboy. Ada ko man napatag nga ibagakken kwa na. Anya day tanana? Napirdi nga men ti pilit ti kariton a binulod na ni Tata Melchor. Sana pa'y nga intad ti abang ang nagsaritaan da. Inbilin ko matkan kwa na abayadan na nana. Saan pa'y kano ang nakabayad kuna ni Tata Melchor? Kasaritak to ni Felix inton agawid nana. No maipapan iti kariton a dinadaol na, ibagak amang tat iti pagpatarimaan ni Tata Melchor. Ay, huwin man tanay. Parikot may no anya manan ti usaran ni Tata Melchor no adda ti ipakumboy ti suki na. Mayat ti kumbuy ita bakit? Nasaya at tapno adda ibayad mo iti kariton ni Tata Melchor a dinadaol mo. Kariton, Di ka man agar-aramit si ka Felix. si Good Day Jay bakit? Ay nawaw. Saan nga umay ni Nana Tinay no awan parikot? Mapan ka ijay ayanda itamot laang. Itan niya kumaga po. Agraman ti abang ti kariton a binulod mo, di mo pa'y gayang binayadan. Itid kunto Ay talaga nga ulbud ka. Mapan ka iti ayanda Nana Tinay, itamot laang. Adaman sa lutsudak kumare. Nakitam ka di, no pudno anadadaal ti kariton ni Tata Melchor, idi binulod ni lakay ko. Sigurado nga idi sangwanan ti balayo tinangidalanan na.
Mayat ba't ti kariton idiin labas na mare? Nagis-istorya kami pay. Iso anak kitak di kariton. Apay ka di aya mare? Wan ata ko na ni Nana Tinay a dinadaal ka no ni Felix. Ngam ni Felix, ilibak namat. Ay nawaw. Nalabit nga gululbod nila kay mo. Ay abmong ka di mare. Taysuki ni Tata Melchor di tamyanan. Ag-agawin nila kay mo. Kasano nga ag-agawan na, Mari Viola? Iso ti istorya ni Freda mare. Tay kanayon nga agpakumboy ka ni Tata Melchor. Anya? Naistorya na kanyak, idi may dito'y balay mare. Amom na niya ti inistorya nila kay mo kankwana. Lakay ka no ni Tata Melchor. Dinan ka ba ulan ti agkumboy. Isuan nila kay mo kanulat tanti i-text da no adda ipabunag da mare. Ay, nawaw! Apay nagawid ka adagos, Melchor lakay. Awanan ti ipakumboy na kanyak tinay bakit? Ay nawaw, dagiti sukim ngay. Nilang Freda at taga-amyanan tinagpakumboy kanya bakit? Tinagduma asukik, awanan. Awanan? Anya di kayat mo asawan, Melchor? Awanan bakit? Inagawan dito Felix. Anya? San lang at ikaritong ko ti pinerdi na. Agraman ti kakaisuna pagbibiyagan ta. Huh? Talaga nga awan ba inday dya tao? Awan. Sana pa'y anabayadan dagiti rumbang abayadan na. Ay ta, agawan naman ang dagiti customer mau. Naragsak ka diti kastangar aramidam si ka Felix. Ay nawaw, anya man na ti basol ko king kanina bakit? Di ka man aging didi nga awan amom si ka? Anya man ang tiiso ayan. Apay mo't adad-dadaulam ni Tata Melchor kadagiti suki na? Koreksyon lang bakit? Saan ko apir-pirgin ni Tata Melchor kalagiti suki na? Basol ko aya, no sakti kayat da pagpakumbuyan. Uray lakay ni Tata Melchor, kabaulan na pay mo, ti mangiduron iti kariton na. Aywan, malagip ko. Napan mo ka di kinita ti kariton na adinadaal mo? Saan pa'y bakit? Busy ak. Ul-budam di lakay? Saan mo? Bakit? Talaga lang nga busy ak. Di mo ka di makita nga imado ti sukik ita. Sa anak tupay na makapag-ina na. Busy gayam ha? Kumusta kayon, Tata Melchor? Nasayaat mo ilata, Viola. Inagaw ka numat ni Felix dagiti sigod nga agpapakumboy kada kayo, Tata. Huwag nga raw, nilangan Freda di tamyan ng tinabate. Ay, talaga naglaing day dyan nga agaramid iti istorya para laang iti kwarta, Tata. Siyaki din tinawanan iti suki. Ngam awan ti maramidan tayo na talaga magpiman alakayin na tao. Wen ngam saan mat anasayaat, amapan na kayo dadaulen, Tata. Kabaulan nyo pa'y ti mangidoron iti kariton nyo. No maripirto ti karitong kwa tinadahal ni da Felix, ila ako kon. Agsapulak langin iti sabali at trabaho. No kasta, sana pa'y gayam abinayadan ti dinadaal na, Tata. Huwag nga ron, agraman abang nga nagsaritaan may awampay. Idi pa'y napalabas alawas day, Tata. Huh? Nagrigad na kasarsarita, Viola. Ibagak tuman ka ni Marinena. Amangan no inulbudan manan nila kay na. Ay sikamat gayam ti lumabas iti paraangan mi mare. Wan mare, mapanak man di tayan da Tata Melchor. Mapan ko man bayadan ti dinadaal nila kay ko akaritunda. Ay, nasaya at mata nalagip na mare. Imay ni Tata Melchor idi kalman. Kat nadakamat na saan pa'y anabayadan, mare. Ay, siya akong tinagdesisyon, mare. Anya? Inisaya ako na ti kwarta nga iduldulin na. Ang mga no makaungat-matken ka no maamuan na, mare. Uray agungat, awan maaramidan na kumare. Sa bagay, kabutag nakamat ti asawa, mare. Aywan, mare. Padasan nak akalabanan.
Tugaw ka pa'y, nena. Agyamanak nana. Imayak, taumay ko ito ti abang ti kariton ni Tata Melchor abinulod nila kay ko ide. Agraman ti pagpa-repair na iti pilid ang nadadaal. Itad kumatlaangan nana. Ay, nawaw. Sobra mati kwarta ngayaw awat mo, nena. Awatan nyo nana. Tapno mapatarimaan nyo ti kariton nyo. Iti kasta, kat saanan amarigatan ni Tata Melchor ang makikumboy. Ay na, agyaman naklaunay kan ka, Kinapudno na. Plano may ti mangila ko iti dayjay akariton. Apay nana. Manumat lang ang tisuki ni tatam. Wan ata inagaw mat ni Felix ngamin. Pudno mat piman din ako na ti asawam. Lakayan ni tatam Melchor. Wan ang kabaulan na pay mat ti mangidoron iti kariton nana. Talaga laang kit di adakas ti ugali dayjay a Felix nana. Di kayat na siguro kat suki na amin. Naragsak ka di kastangar aramidem, Felix. Awalan ti customer ni Tata Melchor, gaputa inagaw mo mat aminan. Pangasim di naksermonan ta nabampanluga ka nagbunag na Adupet isang ko nabunag. Kat? Sakpay lang ungtan na kita asuki ni Tata Melchor. Di pa nagkunata siguro ako. Isuda lang ti customer ko. Di kita makawawa mo na kita. Naperdikit di man ang ti kariton ko bakit. Ay, sinubraham siguro ti inkargam Apay nga nga inagawam jay lakay. Anya ngay ita. Di mo matgayam kabaulan abunagan amin. Agraman ti kariton mo, nag-surrender mo tan. Sika ka di tinagkisay ti kwarta nga induling ko. One. Ay nawaw, nangusaram may. Kat, inbayad ko kada Tata Melchor. Anya? Kasano kat di kamot makalagip. Siya kung tinangtad Sobra mo tinted mo. Panunutom ti manungal daw asaan ang nakapagtrabaho ni Tata Melchor. Panunutom ti manungal daw nga inananusan na nga inusar tinapirdi akariton na. Anya ka laki din mo ito, bakit? Kasaladi ka mo, pampanuno man. Ay, di nakman bugka-bugkawan na kasta Felix Suray, bakit? Suray. Itapay man ang nakataltal na kasi ka Felix. Apay aya. Magsakit ti bagbakik. Ay nawa. Kasanumot ngamin kat managing bubukod ka. Di kayat mo kat sukim amin at tao diti barangay tayo. Agraman lakay, agawang pay. Bakit? Ilutin na man Ay, saan nga ilo ti agas ti nasakit abagbagim? Yang arog nga Di mo ngamin bukudan ti pagsayatan Ibingayam ti padam a tao. Ha? Ibingayam ni Tata Melchor. Dinadaal mo lang arudan ti kariton na, agawang pa dagiti customer na. Di ka di makonkonsensya, ha? Ay neti masapol mo, Felix. Tata, umay ko kumasaludsudan no awan ti aramidin niyo. Apay ko ma. Mapanta ko makikumboy, tata, no natarimaanan ti kariton niyo Awanin ti karitong ko. Inlakaw, tawang mo tin pangusarak. At damat ti kariton ko, tata. Ipatarimaan ko lang ta isutaramatan ta niya. Saanan, nakababayin making ka. Anya ko matipagbainan niyo, tata. Kaya't ko ti makabawi kada kayo. Amo kadakas ti naaramidak iti kalabas, tata. Sapay la ko ta ikandak iti gundaway ang makabawi kada kayo. Limabas mat da Felix kan Tata Melchor iti paraangan mi itay marinena. Napanda nakikumboy, mare. Wan nga rod, mare. Nakitak amayat ti kakatawan da mangidurduron iti kariton itay. Nagmayat man akitaan no kasjay da, mare. Ay, nakonsensya mo't lang kadag iti dakas nga aramid na, mare. No kasta ka na yun nila kay mo, mayat siguro, mare. Amom ka di, mare? In pa-repair na pa iti kariton na, tapno adda ka no ti aramatan da kini Tata Melchor. Talaga nagbalbaliwan nila kay mo, marinena. Sapay la kuma, tatuloy-tuloy matanday ta.
Agawid tan, Tata Melchor. Rumabiimot tayo. Ituloy tan to tagbo na, gintong bigat. Dagasindak to pa rin ni Jay Balay, Felix. Una, Tata. Ibati tati ka rito nito. Tama usar tumilang, gintong bigat. Kung gayam, magtitibi ngayon, Tata. Ay nawaw. Sobra sama na ito, Barok. Saan, Tata? Sakto lang. Rumbang lang ang pagbingayan ta. Ngabing, agpada tamat ang nagtrabaho. Ay nawaw. Ang yaman naklaunay, Barok. Ay na, may gatangak mo ilaang ninadam at na itigatas na. Nakaisang kapot anagawid lakay. Kastugang tirik na. No awan ti maagrabyado a tao, bakit? Kat, anya nga iti marikrik nam. Naglag ang tirik na. Tingkasla sa anak napanog unay. Nasaya at ano kasta? Ay na, amom ka di bakit? Kabayatan ti panangiduron mikin ni Tata Melchor iti kariton ko. Kit kastaunay tiragsak ko bakit? Tsak amo no abay. Kasta amot lang tinakuna ni Mari Viola kanyak. Mayat kano ti kakatawaan nyo kini Tata Melchor idilimabas kayo iti paraangan da. Itultuloy mo ti kasta lakay. Tumulong ka iti padam a tao agenggat kabailam. Ay nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao. Tulungam kit di ida. Takasken ka at kasapulan damat iti kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube